Hi everyone, welcome to another episode of Girl Talk and welcome to our new set. This is still your host, Andrea Pateña-Matheu. And today's episode is truly special to my heart because we will be featuring two beautiful Cebuana artists who have gone a long way in the entertainment industry in the country. And in fact, they are releasing their new singles this month of September. And these two ladies are also good friends of mine, which is why I'm very, very happy to see them again for such a long time. And we will be introducing our first guest when we return. Stand by. Welcome to Girl Talk, and as mentioned for today's episode, exciting kayo ni because we have invited two Cebuana artists who have really brought pride natong mga Bisaya dinhi sa tibuok nasod in the Philippines. And one of them, I know her since college. She was my schoolmate at St. Teresa's College, and I'm just really very happy to see her once again here at my TV studio. Let's all welcome the Malaya Macaraeg! Hi, Malaya! Hello, Ate Andy. Thank you so much for having me here. Thank you so much, my TV Cebu. Thank you sa kayo sa pagbisita. Yes. I think, pila na ka-years since nagkita ta? I think that was 3 years ago, 2018 pa to, Ate Andy. Taon-taon na yun, as in. Pero despite the distance, I've been still following your Instagram updates and of course, everything that's happening in your life right now. Thank you, Ate Andy. And kuan la, I just want you to know that I'm very proud of you, Malaya. As in. So good pala po, Fergie mo lagi pa emotional dahil. So Malaya is a schoolmate of mine. So we study the same course at St. Teresa's College, Mass Comm. So I remember I was in fourth year college, first year mo. Yeah, first year. Yeah, college. so I think we also got closer because we were in the same org, which was Buhilaman Theater Organization. Actually, you were one of the people I look up to during college days. As in, kay Ate Andy is a super smart girl, gid, very intelligent, gid, murag mataha, jud ka makita niya sa school ba. So, you were an inspiration, Ate Andy. Until now naman. So, thank you. Walaya, one of the things that I've always wanted to ask you, but wala ko panghutan na before, base mo good, some of your followers think nga Malaya is a screen name. Diba? Do you get that comment from time to time? Tinuod ba dyan na nimong panganang Malaya? Actually, I get that question a lot. Kaya magtuol gid sila nga, ang Malaya is screen name ran ako, which is not. That's my real name, yun. What's the story behind that, Malay? Pwede ba? Okay, so my parents were, kuan yun, mga makabayan gid sila during college days. So mga maki, baka, ganun talaga sila. So, nga ako, as the eldest, they named me Malaya. And akong sister, sunod na ko, ang iyang name sa iyang baptismal was Maaliya Digmaana. Wow! So, kuan jud siya kanang Pinoy jud kayo. Actually, supposedly akong name was Kalayaan. Really? Yes. And then, before my mom fill out the kanang birth certificate, kay nagdaog newspaper nga Malaya akong papa. I was born in Manila, kay nagipidilaman man akong mom niya. Akong papa, taga Manila gid na siya. So they met there, and then eventually my mom got pregnant, and then I was their first child. And then when my mom was in the hospital, my dad went out for a while to buy food and newspaper nga Malaya. So ang ila yung nasabutan was supposed to be Kalayaan. And when they saw the newspaper, ni anak akong mom, bakit na lang hindi kaya Malaya yung pangalan natin kay sa baby natin? So, moto. Straightforward ko kay better ang Malaya. Kung Kalayaan, o sa kayo mo angga? Kala. So, mo nang story behind your name. Yes, mauna siya. And then you have all girls man mo, no? Yes. Pila kabuk imohang younger siblings? 5 may kabuk, Ate Ans. What are their names? Malaya ako, Maaliya. The twins are Althea and Hosea. Dili na siya ingon nga
Pinoy name, pero ang spelling kay Pinoy kayo kay yung Hosea. If you're familiar with the book in the Bible nga Hosea kay H-O-S-E-A man, ang iya kay H-U-S-E-Y-A. And then, ang Althea, dili siya Althea. Althea spelled as A-L-T-E-Y-A yun. And then, among youngest kay si Rinaya. Muna siya. So, ikaw nilang dakilang ate. Yes. Malaya, take us back to your life back then, before you started in the mainstream entertainment industry. Because base ng uban, they see you on TV, diretso, but not many know of that theater, ang imuhang background. But what was your childhood dream? My childhood dream was to become murag Lea Salonga. So, kana yun, I want to be a performer yun. I want to perform on stage, on TV, kana. So, wala. Nisod ko teatro para ma-train. How old were you when you started? 10 years old. Unsay first production imong gi-join? It was murag sa school na to at first. And then first major production ako was with Pasundayag Cebu. Ang director na mo ato kay si Tatay Al Evangelio. And it was a chorus line. And I portrayed a very mature role nga si Diana Morales, and I was still 14 years old at that time. Really? Lisod jud kay siya kay super mature akong role niya. Lingon gid ang director nga kanang no, kaya na nimo. Ingon-ani ka i-transform sa theater. Yeah. So dapat makabaw gyud ka how to carry a very mature role at a very young age. So na-pull off ra pod. Was this the one nga nag-perform mo in different countries? Mo ba ni? Dili pa. It was Calamba Joe. We went to Europe, nag-European tour me before. I was 16 that time. First year college. So, first month na ako sa STC, ako ni Sud. Nananghid ko. Nananghid ko ato kay moment tong time nga mag-Euro tour me. So, because I remember that. Because at that time, I think that was the time nga president ko sa TCO. Yes. So I was the president of the Tourism Communicators Organization. And then, gi-inform ko actually sa akong batchmates nga, na isa ka freshman nga, wa pa ni mo siya na-meet at that time. Ay, mutong at first, wa pa ko ka-recognize. Kinsa man ni si Malaya that they're talking about. Nga, naglaag-laag ko na sa Europe. Charot, diba ito? Marusog ako yung gasto mo. So, muna to, the first time I remembered you in school was when you auditioned for BTO. Yes. Di pa lisod-lisod jud ko ninyo ato actually. Murag lipay kay mo nga naglisod ni. Pero diba, kanang lingaw sa jud to, the memories that you've had sa org. Now, asa man nagsugod? After you graduated, where did you start working? Wala pa man ka nagsugod sa entertainment industry at that time, no? So, basically, since 10 years old, theater has been a part of me na gyud. So, masigid jud kog join ng productions. College, ang akong first job was BPO sa call center. Ah, really? Yes, for 10 months. And then I stopped and I joined Siddhartha the musical for 1 year ko ni stop kay lingon jud ko sa myself kapuya ani sige work kanang dili ko happy ba kay murag four walls ra siya murag daghan kog buhaton. I wanna be out there, so ni push jud ko, and at that time my mom was really against it kay wa jud ko ni kwarta sa theater. So, kita, kay grabe kay itong passion before nga. Bahalago ako kwarta, basta happy ko sa akong gibuhat. I wanna perform, I wanna rehearse, I wanna be with kana mga theater artists, kay happy man ko. So, moto, murag, it went on for like a year, and then, murag, may ana ako mama, so, after a year na siya nga, unya, sige ka po kapangayon ako pretty, allowance, padong rehearsal, dito na ko na, naigo ba ka ng, oh my God, bitaw no, sige mo, balik na ko. So, apply ko og bank after 1 year. So, katong during Siddhartha, nag-tour po mi ata sa Asia and New Zealand. Wala sa nag-abot. Wala ta nag-abot before. I heard nag-Siddhartha, bitaw ka ate, no? For such a long time, since first year college until 2015. So, kato, and then, after Siddhartha, nalingaw ko for a year, nag-tour-tour, nag-apply na gid ko sa bank.
as teller. So mga 1 year and 7 months sad ko ato. And during the padung after a year kapin sa bangko, dito na ko gi-invite sa By TV to do Hi Malaya. So that was your break. Yeah, that was my break. So while doing like bank work, nagyapoy gugmang giatay nga musika. Oh, yes. Nag-rehearsals gihapon me. And then one of the director sa By TV, David Kua, he saw me on stage and he asked Janiel Enriquez, you know Janiel, right nga, do you know that girl? Kay murag ni stand out daw ko sa show ba because of my character, something in ana. And then Janiel told David na, that's my schoolmate man, good, barkada mo na ako pag-college. So, niana si David nga, oh my God, kanang let's do a show with her. Kanang na ako'y na-think nga kanang murag lingaw nga show, katawanan, bagay kasi ang personality. So, mo na to, dito na na-form ang Hi Malaya. So, wala teller pa ko. After work, diretso din sa shoot sa Hi Malaya. Bahala na yung kapoy, alas 10 na may mahuman, 12 midnight na may mahuman. Oh, okay, ba? like, yes! Kay, kanabit ang more siya, ma-distress ko ba? Yeah. Oh, bisag kapoy kayo ang work sa bank. Yeah, after, kay mo look forward yung ko sa shoot na mo sa Hi Malaya. So, luckily, ang first episode pa lang ato. Ay, hindi siya ko kalimot ato. 5 accents you hear around Cebu. Number 1, the Dalaget accent. Mini ka man lagi. Muna karmudagan ka na ako, kagidiyaan ka niya. Si pagtuunin mo na ako, go. Si Kanchoy's lagi ko pirmi ka nimo. Paita po day. Salan ko ni go ang kinabuhi, Ayaw gid ko kingon na naaundo. Kani akong gugma, di biniglalabay lamang, Pila ko katuig hinuwat nimo, karon gapon mo. Siya gyapon nimo gugmaon. Pakamatay na lang siguro ka ay. Kita po nimo. I was actually in Sydney already at that time. So, pagkita na ko sa internet ko, hoy, si Malaya man Oh, very first episode niya, nag 1 million views na siya in less than 24 hours. Lagi. So, then ang By TV nga, we have a star. Yan na siya. So, ako kay lipay jugay ko, murag muna gini answered prayer because I didn't want to work without in a company or in an office. Yeah. Di ko ganahan ba? Kaya ganahan siya ko mag-perform lagi. And I it was know. something that I really love doing. Kanang, man, lingawa ani nga work ko. So eventually, September of 2017 to siya ang Hi Malaya. And then around October, a month after, I got a call from Manila. Nga, murag radio station sa Manila. They want me to be their DJ. A DJ daw dito sa ilang kuan. Kaya they need a Cebuana DJ. So, mao to murag sign na gid ni siya no nga kanang Diha na gid mo mugid pa. mo na gid ni siya ang path, Lord. Thank you so much. So, at first kay hadlok jud kay siya, pero I took the risk. I gave up my banking career and then nisugal jud ko nga ato og Manila kay nindot man sa dilang offer. Yeah. So, February of 2018, paspas jud kay panghitabo as in. So, dito na ko Manila, nag-DJ na ko, and then after 3 months as radio DJ, gipasud ko sa Itbulaga, and luckily, naganahan po sila, so it went on for like almost 2 years po nga nag-host ko Itbulaga every day. How was it like, Malay, relocating to Manila? It was really hard at the end. So, I really thought nga kanang super hard gid siya nga, kana bitaw pirmi ko ma-depress, pero I went through that stage. Dito? Like, nasad jud ko, na-depressed Yan ko. naman. I had no one to talk to. And I don't know, murag, at some point, murag, tinuod gid nga, lahi sad ang treatment nila. Sa Once mga they local know nga, artists. Bisaya ka. Or okay. something in ana ba. So, pero not all ha. Kanang murag, ang mga nakasalamuha lang siguro nakukod ng mga tao dito ba. So, pero eventually, na-happy ako. I learned so much from that experience, being independent, living alone. I learned how to budget. I learned how to do things on my own. So, lingaw siya. Maka-happy. How was it like taping for Itbulaga? Unsa man inyo, take us to like your daily routine back then when katong active pa ka dito. So every day I wake up around 5 or ready na ko by 6. Really? So I wake up by 4K. Sa barangay mo ko na-assign before. So lain-lain ang location. So kung layo kayo siya from Manila, we really have to be early. Among call time kay around 6 a.m. or 5 a.m. Pero it didn't feel like work gid ate. As in super fun gid siya. Murag nakaingon jud ko to, Lord, this is my dream job. Thank you so much for giving me this kind of job. Kay kanang wa ko galisod. Siguro nalang gi pressure. Wala nam gi pressure ang work no, pero
it was really fun. Lingaw jud kay siya nga trabaho gyud. Nya daghan kag makastorya, makahinabi nga mga tao. And you also learn from their stories, ana. So after you wake up from 5 a.m., asa man mo ato na mo sa location. So what at ang taping live na siya no? Live gid siya most of the time. Kasi in more than 90% of the time live gid na siya. So we do tapings lang if naabi tay long breaks, like for example Christmas break. So we have to tape the 2 weeks nga Christmas break ana. So every day live gid siya. Kasi feeling first time ka nakakita sa mga artists, diba? You're an artist yourself. Yes. Yung mga usahay, di ko magpa-olar ka. Oo, kanang Starstruck ko. Ayaw panic. Yes, mo, giutong yun mo. Giutong pa gyud na ko ate. Especially when I saw ko Tito, I mean Vic Soto and Joey De Leon. Oh my God, mo man ako makitaan sa TV, bata pa ko. Uy, ganun bitong, magtanaw ko sa TV every afternoon. Mahatag sila kwarta, sige sila pakatawa. Labay-labay, icing sana. Nga na, bitaw. Nostalgic kaayo siya. As in, super. And then, when I saw the sex bomb dancers, my diba, gosh. idol ni mo mga sex bomb. Nihilak jug ko, Ate Andy. Literal yun nga, nag-rehearse sila niya. Nagtungko jug ko, gahilak jug ko. Oh, ba? Picturean ko sa mga staff. And they posted that one. Nga, ni-trend sa jud siya kay dagang ka-relate ba, mga 90s kids kay sex bomb dancers, hindi lang idol, ilang inspiration. Get. Yes! Kanta-kanta yan, sayaw-sayaw. Ano ba, murag performers kayo sila at that time. So, mato. Unsay mo first gisulti nila Tito Vic and Joey? Ni-hi ko, and then they hugged me. So, ka-imagine ka sa kurog na ko, ni kurog yun akong tibok lawas. Kanang murag ikilig ba nga kanang, oh my God, mga icon bitaw. Yeah. But, after like the first time, you said nga it went on for 2 years, diba? Kanang katong nagkadugay na, did they ma-star shock baghapon ka or murag co-workers na lang gyud ang treatment? Actually, murag naka-feel na ko nga murag co-workers ra. Makaingon sa jud ka nga ay or kuan naman gyud sila, tao naman sa giday sila no. So, ingon naana dra pug ko and they're very nice. They're all nice gyud. So, kana. Dili na ka magkinto. Happy kay ko for you, Malaya. As in, and I know back then palang daan, I've always known that you were born to perform. And speaking of performing, we are so excited to hear your latest single, and we will be asking more details about this when we return. But for now, let's all welcome, ladies and gentlemen, Malaya Macaraeg. Pasensya ilang ko kay karon pati ka nabantayan, sige kog lingi ngadto sa uban, pero naraday kas akong kiliran, kanatang pirmi kang muing sa ko nga wapakusing mong mata. Makapugong dinhi sa kong gibati nga kung maparas imuha. Boy, I wanna be the one, be the one, be the one. I'll give you everything, my love, my love, my love. Boy, I wanna be, boy, I wanna be, boy, I wanna be the one. Give you everything, give you everything, give you everything, my love. Boy, I wanna be, boy, I wanna be, boy, I wanna be the one. Give you everything, give you everything, give you everything, my love. Nganong puta mangko sa una, sige gukod sa taong walay klaro taon. Nganong wa man pud kang musulti ba nga nagibati silaw, huwag yung ko kapaw. Kada ingon ni mo na kung nagamaoy ko, pirming na abaya yung ka. Sorry, medyo dugay yung kung naabot, pero dukhan ko imuha. Boy, I wanna be the one, be the one, be the one. Give you everything, my love, my love, my love. Where I wanna be, where I wanna be, where I wanna be the one. Give you everything, give you everything,
give you everything, my love. Boy, I wanna be, boy, I wanna be, boy, I wanna be the one. Give you everything, give you everything, give you everything, my love. My love. I just want you to be the one. Welcome back to Girl Talk. And ganina ito nang nahinabi si Malaya Macaraeg, and we already know her history as an artist. Now this time around, we have another amazing Cebuana in the studio who's also releasing her latest single, and I'm sure kaila gyud mo ani niya. She is popularly known as the Maoy Queen of Cebu. Let's all welcome in the set Jacky Chang. Hi, Jacky. Hello, Ate Andy. Oy, kagwapa, oy. Everybody. Kamusta, Jack? How's life? Okay ra. Malipay yun ra sa padayon ra gihapon. Yeah, lagi no. Congratulations ha sa inyong latest songs ni Malaya. Thank you, ate. Jack, like Malaya, we'd also like to know, asa man nagsugod ang imuhang career as an artist, as a singer, dinhi sa Cebu, and of course, your songs are also being played nationwide. Asa siya nagsugod? Kuan, taas-taas. Sige, go. We have the time. Nag-start ni siya, nag-school pa ko, I think, elementary. So, ni-start ko kanta-kanta, mga 6 years old. Pero sa school rin ni siya, like, sud sa classroom. And then, pa grade 4 na ako, kay... dito siya nag-start. Pa grade 4 na ako, kay kanang naay program sa school. And then, gipush ko sa akong mga classmates. Mga classmates, biya dyan na yung mo push. Yeah, gipush ko lang nga pakantahon. Then, in a cappella until... kato, kung nanay mga inter-school competitions, kay ako na representative. And then, kung saan naabot to ang Little Big Star. Oo, sa una, Little Big Star Cebu. And then, moto siya, murag, dito ko na noon sa Amua, which is sa Compostela. Unsa pila mo edad ato? Kuan, 11 years old. Pero katong sa imuhang school pa nga singing contest, unsa man imong pambato nga piece gid pirmi? Kuan, Forever's Not Enough dyan na ni Sarah G. So mo dyan na imong suki nga Mga kanta. Sarah G. Or mga Celine Dion, or kuan pod ka ng Through the Rain ni Mariah. Wow! Oy, kaya-kaya ra kay ng Jacky. And then sa Little Big Star. Yeah, moto siya. Naka-appeal ko sa Little Big Star, but kanang kato lang, wala lang ko na sud like sa Manila na jud. Kay ang di ba makadaog sa Cebu ato ipadala sa Manila for the grand finals. So Cebu ra ko kutob. But then moto siya, I think sinugdanan jud kay daghan nag mga offers ba na imagine na mga grade 6 pa ko, then maka-work na ko ba? Mag-gigs na ko kay like birthdays or mga fiesta. And then if na yung mga singing contest kay kana appeal. Yeah, muna siya pang baon. Pang hatag-hatag ni mama ba. And then yeah, diha jud ko nagsugod jud. Like before the katong Maoy Queen or pero atikra kay ubay-ubay sa dako ang Mga gigs. Mga gigs. So sayo jud ko nag-start of work. Sayo di ay. So kaning elementary. pirmi ka kwaon as guest. Yeah, ay nga. Kinsa nagtudo nimo mo kanta? Or was it something that you just discovered on your own? Hindi ko sure. Kay kung ako mama paing nun, kay wala dyan siya nitudlo daw na ako. Iyang gibuhat is gipalitan ra ko niya og kanang mga -1. inga na -1 na mga multiplex pa to Cassette, sa una, then VHS pa jud way back kanang mga concerts. So iyan ang i-play sa una bata pa ko. Then
muingon man siya good nga wala ko niya gitudloan. But kanang siguro naka-learn ra pud ko kay singer man akong mama and then magkuyog-kuyog ko niya sa una sa Marco Polo. Pag kuan 6 years old. Yeah, 6 years old ko. Magkuyog-kuyog ko niya and then dili ra pud akong mama kay actually, ako ang whole family, jud sa side sa akong mama, kay musicians, pod sila. So, I think, bisag muingon sila nga, wala ko gitudluan, kay naka-learn good, gyapon ko nila, kay surrounded, like, almost every day, manganta, ingana ba? But did you have formal training? Nag-voice lessons gid ka sa una? Wala po. No? So kung ano yun, ikaw ra practice and kapil-apil og mga contests. Kinsa man ang imuhang mga idol nga mga singers growing up and even until now? Kuan jud ko Mariah jud ko. Mariah jud. Forever. Sa una of course kuan Sarah G kay kuan fan jud kay ko until now. And then si Celine Dion, Michael Jackson, si Beyonce, daghan man sila ati Andy. Yung mga inspiration. Kanidi I asked Malaya about the reason behind her name. Your name is really Jacky Chang. Ang Chang, akong full name is Jacqueline jud na Yeah, siya. Jacqueline, right? Yeah, and then ang Chang is apelido jud na siya sa akong papa. So your father is Korean. Yeah. Korean. Yeah. Is Jacky Chang kay doon siya sa Jacky Chan nga. Yeah. Kay kuan siya sa una kay naka-teleserye man ko sa kuan ang teleserye. Artista. Naka-teleserye ko sa kanang kuan sa ABS sa una. And then ako ang manager kay murag ni go for Jacky Chang siya kay naray recall. So mas dali siya matiman-an niya, which is true. So you're half Korean, Yeah. half Cebuana. Kabaw ka mag-Korean? Very light lang. Very light? Gamay jud kay Like wala what? kanang ha? Example daw. Oh my gosh. 안녕하세요. Aside from that, Kuan, 저는 Jacky Chang입니다. sa man na, my name Kuan, is? ingan na. Mga common na jud kay stanan. Or, Kuan Jack, tell us about how you started being known as the Maoy Queen of Cebu. How you got to know Jude Gitamondo, and then katong the story behind Pero Atikra. nagkaila mi ni Sir Jude. I joined this competition pag 2010, 15 years old ko, which is ang pinaka-first Jude na nga siya na sinulog idol. So, judge si Sir Jude dito, and dito mi nagkaila. Yeah, after ato nga contest, gitagaan ko niya og song katong Believe in the Dream. So, muna akong pinaka-first na original song na record. Believe in the dream, believe in the promise that you can be all that you wanted to be. Oh, English. Yeah, niya. After ato kay murag nagkakita-kita ra sad ni Sir Jude kay kanang sa offbeats gani. Na-audition ka sa katong Gugmang Giatay? Or wala, katong sa Facebook the the musical. Oh. Dito nagkita mig balik. So mo to taod-taod pud mi nagka-work niya. Ang murag sukad-sukad ato kay murag permi na ko murag nasuki na ko ni Sir Jude ba if na yung mga songs or kanang mga jingle. Mao na siya. Then ang Maoy Queen kay nag-start na siya sa kato sa Pero Atikra na song. Magkatawa kong maghuna-huna nga nung naglisod kong move on mo sa una. Pero before sa Pero Atikra kay tawgo na jud ko nilag Maoy Princess kay Nga naman. tungod sa ako ang role sa Facebook the musical kay sige hilak. Kuan man gud ko himian kay ko dali kay ko mahilakon sad. So mao na siya. Yeah, how was it like nga kanang although ubay-ubay na ang imuhang mga performances, but diri man good I would say nga mo to imong biggest break nga famous gid nimog maayo di ba the song Pero Atikra. How was it like hearing it for the first time on the radio, and then
kanang nakailan na ang dyan ang mga tao ni mo. Oy, si Jacky, what's your feeling? Kuan, kilig kayo. Grabe. Like, ikuan dyan ako, document dyan ako kung asan ako madunggan. Akong videohan. Like, first na ko, wala dyan ko kadungog niya sa radio diri. Kuan ko, nag-show ko sa Davao. Dito ako first na dunggan. Kay mostly, diri sa Cebu, madunggan ako sa malls. So, kung mutukar siya sa mall, kay mag-video ko niya, mag-lip sync na ito. Kilig siya, kanang, wala lang, kuan may siya, murag, dream dyan na ako ba? So, kad pagkabata nga, kanang, diba, dream ba dyan sa mga singers na maka-release og song, and then, ang nakakuan pa dyan kay, ni-hit pa dyan siya ba? So, lahat siya, murag, kanang ambot, di ko ka-explain, lipay kaayo. Yes, na mo mga performances, marag kinahanglan mo perform yun si Jacky Chang og kuan, pero Ate Krab, marag mo ginailahang most in-demand song from you. Until now. Kung saan mo maintain sa imuhang voice, nga kasagaran sa imong mga songs, grabe man gay kabirit. Oh. Ano sa imong secret? Wala wala ako nag-kuan. Sorry kayo kanang nag-voice teacher ko ba, pero sometimes kay dili jud ko mo practice ako ang itod lang. Sorry kids. Kuan dili wala ra kanang matug lang jud ko. I woke up like this jud ka. Kuan siya pag katong bata medyo mga teenager pa ko kay kuan paspas man good mo kuan paspas mo regen vampire lang paspas mo heal ba if panlitan mo pagaw ko karon ugmo kay mo balik ka jud siya pero karon na kanang murag dili na kay siya ing anak kapaspas kay maniguro jud ko og tug kana lang tug and then kanang tubig sige lang kuan hydrate kana. Jack, you're also a mom of a 3-year-old. How was it like performing kay back then when events were kanang daghan pa kay events sa Cebu? Yeah. Naka-notice ko nga some of the events I hosted, ikaw ang performer, and then makitan siya na ako yung baby mo dyan dala-dala. Makainad ko makarelate ko ni Jacky. How is it like balancing your career as a singer and being a mom at the same time? Kuan siya, lisod. Honestly, lisod dyan siya. Kaya nandiyan na times, Ate Andy, na kanang mag-gig ko. Kay murag, wala ko itugan na. Iguli pa ko makatug. Mo ba? Or usahay, 1 hour na tug. Kay si baby, di matugan na. Pero kuan man siya, rewarding siya ba? Kay, like, if makita ni mo si baby na kanang kuan, malipay yun. Ana ba? Pero kanang, lisod dyan siya. Uy, lisod siya i-balance. Kay, kanang gawa sa wakay tug kay if magkuan ba kanang maghilak-hilak nya nagkuan ka nag-prepare ka backstage then kanang magsigig mama moona siya murag kanang Muna kinahanglan nimo siya dadon for during the gigs katong pre-pandemic kay mangita jud nimo. mangita jud siya. Do you see some signs in him nga na siya'y puruhan nga mahimo sang singer? Murag. Pero I think na siya sa kuan composer na side ate kay like kusog kay siya magbuhat-buhat og kanang lyrics iya ha. 3 years old pa siya nya. But if na siya buhaton kay kanang kung unsay iyang buhaton ba kay makabuhat siya kanta based sa iyang gibuhat. Ingan no. Kuan gihapon kanang musically inclined gihapon siya. After pero ate ka Jack, unsa toy murag na mo katong last song nga nakadungog ko with Kokoy. Katong sulti pa lang ka. What was this about? Pero Ate Kra, di ba, is about gamaoy nga nagukod og tao nga sikigdagan. Ang sulti pa lang ka is murag siya a love story nga namunta mo yung feelings sa usag-usag pero wala mo ni open up. Sulti pa lang ka imo kong gihigugma. Pangkuan siya, pang totga. Totga, the one that got away. Yes. Okay, and then this latest single nga imuhang i-release, asa man na to siya madunggan? Aside from, of course, the sample that you're going to give us today. Na siya sa Spotify, sa YouTube, sa iTunes. I believe ang some radio stations na mo-play na. I-play ninyo, please. Bitaw, support local artists. Yeah. Sige, Jack, we are very, very excited to hear this song here on My TV Cebu.
Ladies and gentlemen, let's all welcome the Maoy Queen of Cebu, Jacky Chang. 하늘에서 예쁜 여자인요 하늘은 너의 앞에 가져올게요 Baby you're my God pretty girl from heaven And I'ma bring heaven to you 나를 사랑해 You will love me every day yeah. 따라고 여기가 배동사인요 para makahibasa ka nga kanin mula ko man Vega, Vega, Vega Vega, 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 oh, 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 yeah. Dugay-dugay naman ni ay ko kabantay Nasige naman ni ay tagtinutukay Magkadayon man gyud ka di madugay Di madugay, kay Siyati lang ko dali ra ba ko mo reply Hunya malami na wala ni undangan Way paglangay go marry me and we will try Yeah we will try Imo ra gyud ko yeah. Ako ra gyud imo yeah. 내가 하늘에서 예쁜 여자이며 하늘은 너의 앞에 가져올게요 Baby I'm a good pretty girl from heaven And I'ma bring heaven to you 나를 사랑해 You will love me every day yeah. 따라고 여기가 배정사이며 para makahibasa ka nga kanin mura고 man Vega, 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 oh, 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 yeah. Oh, 하지마 ayaw kong di mahidiha Di man sad o pa ang akong gipangita Sa kong kagwapa kay mahangol rasa ka Hangol rasa ka Ay, otake paliyong biga Huwatra kong muunang kaong saranghe Pagkasata mo to bagra kone Maonan siya alam kong dua O araso yeah. Okay kayo yeah. 내가 하늘에서 예쁜 여자이며 하늘은 너의 앞에 가져올게요 Baby I'm a good pretty girl from heaven And I'ma bring heaven to you 나를 사랑해 You will love me every day yeah. 따라고 여기가 배정사이며 para makahibasa ka nga kanin murago man Vega, 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 oh, 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 yeah. You are still watching Girl Talk, and this time we are with both Malaya and Jacky. Welcome back, Malaya. Nadunggan na to ang inyuhang songs and amazing gid kaayo. Congratulations, ladies. Now this time we want to know the story or the message of each song. Later atong i-specify again, gipangutanan naman ko si Jacky no asa ni siya makitaan. But let's start first with Malaya. Your song is called The One. The title is The One. Ano sa man siya about? So this song is about murag siguro friends na sila before bitaw and the girl really didn't notice the guy until such time na murag naka-realize na siya nga bitaw no, you were there all along. Kanang magmauy ko, you always appreciate me. Nya all this time kay ikaw ra di ako makadayon. Or I want you to be the one na gid. So kana. So have you found the one? Ato na na-claim, yes, I found the one. Pero, this is released September 10. Yeah. Right? So, asa man yung madunggan again for all of your followers, Malaya?
Yeah, pwede ninyo madunggan sa Spotify, sa iTunes, sa Amazon. And if you wanna watch the lyric video as well, nasa na siya sa YouTube and on my Facebook page. How about Jacky? Your song was entitled Vega. Muto, at first I asked you, what's Vega. pa pronounce ani? Kaya wapa man, at that time when the files were sent to me, wapa ko kadungog. Niya ko, basig ma-Vega na ko siya. Vega. Vega, just in Vega. What's Vega. man ni siya about? Muna siya, diha ron. Mani ron. Kanang kuan siya, di ba? Kuan ni siya, muna siya akong switch from maoy to kanang murag mainstream na pop. Vega is kuan, basically murag flirting dyan siya nga song. So bag-o pod siya na ko. And First time kayo nakabuhat of something like this. sa una kay mag-cover-cover man jud okay ra mo cover-cover na songs kung mag-perform. Pero like kung imong own song ba kay Yeah, hindi ko inspired siya ano. by K-pop, no? Inspired Yeah, siya yeah, by yeah. K-pop ng mga songs. And you are also an avid K-pop fan. Ayo. Kinsa man ang imong favorite K-pop artist? Lagi kilig siya. Bagay ka storya. Kuan syempre BTS jud na. BTS. But before katong mga high school pa ko kay kuan jud ko Big Bang and 21. Yeah, pero BTS jud ko ron. Kinsa man imong favorite BTS member? The bias. Oh, who's your bias? Actually, bias na ko sila tanan. Magdepende sa ilahang comeback, no? Depende sa ilang buhok. Really? Oo, nakoy saying sa buhok dyan. Kuan, sa karon kay, pero feel ko kay forever na dyan si Kim Suk-jin. Ano? Forever? How was it like, Jacky, recording this new single nga? It's different from all the other songs that you've released nga. Maoy-maoy. Kuan, na-excite ko. Actually, pag recording na mo kay excited jud ko. Lipay kay ko. Kay kuan siya ka ng fresh siya ba? Kay, pila na bi ako kay years kantas akong mga songs. Wala sa nireklamo ko ha, pero kanang if mo kanta ka og mga party, nya mo kanta kag maoy, di ba? Mura ka nang mura kailangan na jud ako upbeat. Yung ano. But ano, i-invite kag mga gatherings nga kanang mga sadya kay ba? Kanya, pero Ate ko, suway jud ko kanang mga kasal. Mo request jud sila protek ra. As in? Maikog ko sa sure jud ni Hindi sila siya nga. appropriate, no? Ikaw, Malay, did it matter during the recording na in love sad ka pag Actually, pag yes. kanta? Oo. Kada release akong song, no, kay mura siya muhaom siya sa akong State of your love Oh, life. yes, actually good. As in, So, face. imong songs back then, ato recap. First ever song na ko kay Baga kag Face. So, about siya sa kanang cheater nga lalaki. Dili gid siya yung cheater, pero ang ako before, dili gid siya yung cheater, pero makaingon gani ka nga baga kag naong sa guy. Ring ana ba? And then the second one was Murag Uyab. Murang uyab pero di paya. Murang uyab pero di paya. Murang uyab pero di paya. Kay Pero di dili mi paya. uyab pero dili. Mura mig uyab pero dili mi uyab, something like that. And then this time the one kay ano na i-manifest. So, kilig ka while singing. Yes, Ay, kaayo. sorry, ayo. Actually, paghatag sa song sa ako, when I heard it first, yun, nakaingon jud ko, hala, New man among tawag. Kanang story lagi ni nato, no? Kay we knew each other for the longest time, and then, taas-taas man may gap. So, mura ko kanang, wako ka-expect ba nga, hala, no, magadayan gid ita. Or something na ba, friends me for a very long time. So, Sierra Day all this time. Sierra Day yan. Naura gid siya sa kilid-kilid, nagpakahoy-kahoy lang. Let's talk about how artists have been affected by the pandemic. Malaya, from Manila, you're here back in Cebu. If you're okay to share it with the audience, why did you decide to come back? It was really hard to stay in Manila, given the situation, bitaw, the circumstance, kay
unsa man ha, daghan kayong projects nga na-postpone, Yeah. and then limited kaayo ang projects nga mahatag sa imuha. Nya naabot gid sa point nga mas daghan ko gipagawas kaysa sa nadawat nako. So makaingon jud ka, oh my god, crisis jud ni. And I had fear nga kana bitong basin if i-push ni nako akong ganahan mahitabo, ako na no imaalkansi in the future. So I decided to just come back here in Cebu and still do vlogging, content creation lang, and then mga virtual hosting or kanang mga musing sa mga events, nga na lang, or virtual nga mga events lang. And so far, God is so good kay nagyapon siya gihatag kahit mga ginagmay lang. So buhi gihapon. Ana. And then, Murag, you also post in your Instagram stories that you transfer na ba mo sa Alcoy, or imong family is there, and then Actually, katong pag-pandemic, during lockdown, mo gito'y longest time nga we stayed in Alcoy kay nami balay dito nga gitukod pag 2016 pa. So, dito mi nag-lockdown kay we felt nga mas safe sa probinsya kaysa magstay diri sa city. So, for like 6 months, 7 months, dito gid mi nagstay sa Alcoy. Pero ang among balay, where we really grew up, nagyapon sa Mabolo. So, it's still there. And right now, since ang work nako kay kailangan mo ko magstay sa syudad, and among balay kung asa mi nagdako sa Mabolo kay wala na ko space because all of us are working from home. So, lisod para nako mag-vlog, mag-hosting, saba, kay daghan mi sa balay. So, I moved out. So, now I'm renting diri sa Cebu City. how was it like for you, Malay, pagbalik ni mo sa Cebu, when you were, especially during the time when you were very active on national TV, nga, kanang, like, kilig na gid kayo sila mo, makita ni mo, nga back then, ikaw to ang fangirl, niya karon, ikaw na ang daghag fans. Kuan, it feels good nga nay mga makailagid nimo no. Bisag sa Manila, sus daghan jud kay Bisaya sa Manila, murag nagbaha gid ang mga Bisaya didto. So kumuadto ko sa mall sa Manila kay naa gyud mo tawag mga Bisaya gid kasagaran. And diri sa Cebu, of course, masad hindot sad sa feeling nga kanang proud ang mga fellow Cebuanos nimo ngana. So But you're not closing your doors to going back to Manila again once this pandemic is over. yeah, I'm not closing my door. So if may opportunity again, so atong i-grab. Ikaw, Jack, kamusta during the pandemic? Murag busy ba yun kayo move during mga live events? Yeah. Halos every weekend, I'm sure, na kay gigs. Every week, dyan siya. Oh, how did it affect you? Kuan siya, first kay, kuan siya, lisod siya mentally. Nag-suffer ko na kay labi na if naanad mo ko atin na kanang murag preoccupied ko every week ba kay murag naanad ko magsig trabaho and then pag-abot sa pandemic kay hulo kay lakon kung ano pa permanent nga naman ni nag-recall pag-abot sa pandemic kay kuan kanang murag kanaging daghan kay kag vacant time pero nindot man sad siya nasan siya nindot pero kanang if naanad lang jud ka nga sige kag kanang On the go ka? kay murag makuha akong feeling ato ba kay mura ko gan nakuhaan og self-worth kay hala wala jud koy gamit muraging ana ba pero lisod siya mentally, emotionally, and then muna financially pod mo samot ang mental o ganang emotional kay kanang wala kay di ba kung sige kag dawat di ba gigs ana nya pag pandemic wala kaayoy mo sod. So how did you cope? Unsay mga diskarte ni mga racket? Yeah, murag salamat na lang pud ko sa Ginoo kay napod siya musod noon ng mga virtual gigs na online. And then nag-stream pod ko. Magkakuyog Plain good unsaon na siya pa streaming. Yeah, kanang wapagod na ko na siya na-explore like Kumu. How do you earn from it? Or saan mo siya mag-stream? Saan pagbalik sa kwarta sa imo? We earn through virtual gifts, di ba, Jack? We earn through virtual gifts. So, mostly people or tanan nga users sa Kumu, they can top up. So, ang Kumu top up ka, na siya corresponding price. So, for example, the lowest is I think 49 pesos. So, that's already around mga 1,000 diamonds. And kana nga mga diamonds, muna siya imong pwede mahatag sa performer. So actually, you can do anything on Kumu. You can sing, you can dance, you can do mga magic. Basta anything to entertain or just a simple talk show. Really? And then ang mga viewers is mahatag sila virtual gifts. And katong mga diamonds, ma-convert na siya to cash.
on a general rate lang, kanang, pila man usually, like, kanang, especially if you're somebody nga daghang followers online, how much do you earn from it, like, per kuan? Kanang range lang ba? Range lang. For as low as kuan to as high as this one. Before, nahimo man kong one of the kanang ambassadors sa Kumu for like short term na good. I think that was around 6 months lang. So, apart sa incentives, so kung sa diamonds lang gid or through virtual gifts lang gid nga among madawat, kay mag-monthly ko og range lang mga 20 to 40K. So, magdepende po siya if daghang mo tanaw, if daghang mo hatagan ng month. What's yung usual buhaton? Kanta. Kanta niya. Storya ra. For how long? Chika. Per 2 to stream? 3 hours. Ang minimum is Okay, 2 ra. hours, di ba? 2 to 3 Then hours. you don't pay the site? No. No, you don't. Sige, magkumuna. Okay, so we have prepared a short segment for the both of you. It's kind of a fast talks portion. Give me the orient. Surprise! So, mo-ask lang ko random questions and then answer lang the first thing that comes to your mind. Okay, let's start with you, Malaya. 10 questions each. Mag-exam na ta, guys. Sige, go for Malaya. Study. What is your favorite Cebuana street food? Quick. Favorite sex bomb dancer? Ay, Jopay. Same. Kinsay pinakabuutan nga Itbulaga co-artist for you? The kindest one? Kuya Jose. Worst thing that a guy has done to you nga nakaingon kag bagga kay kag face? Yutot ko maayo. Hapit ko ma-zero. Bagga-judge face? Magkakajang face. Kinsay mong celebrity crush? Celebrity crush? Celebrity crush. Kinsa man, ha? Pwede siya international or local or national? Piolo Pascual. If you could eat one thing for a whole month, what would it be? Carbonara. Most unforgettable theater role and why? Diana Morales. Why? Okay, very challenging kay siya. I was 14 years old and very mature ang role. So, I'm glad I pulled it off. What is one makeup item you can't live without? Lip tint. Best Shopee Budol! Ayan, my cordless vacuum. Visit my social media, Instagram. Naritong swipe up link. Ang link. Kani, one thing you want to achieve before getting married? I want to have my own business. Pakpak! Jacky, are you ready? Ay, kulba. Sige, go, Jack. What is one parenting item that you swear by? Kana magamit ni mo sa mga kids. What wipes? What wipes? Tamis or parat, Jack? Tamis. Ikaw ang mangatik or ikaw ang atikon? Ako na lang ang ate ko. Tingnan ko kaya. Worst atik line that you've heard from a guy? Hala, di ko kasulti kay daghan kaayo. Unsa may Kanang ate pero may balik-balikon. nga kuan. Kanang tarungon kog da. Siya. Yung nagbinuang di ay. Siya ni ayo mga lakso. General gyapon kong kubog. Ano yung favorite subject in school? English o recess. Kung wala ko nahimong artist, na blank na siguro ko. Ano sa Doktor. Doctor. bitaw. Jackie. Most unforgettable thing that a fan has done or made for you? Ito may gibuhat. I think kanang nagbuhat siya og kuan. Kanang dako kaayo na murag fan sign ba? I love something. Jacky Chang. Unsay mo standard order sa Jollibee? Super meal A. Super meal A. Kani Jack, sing a line of your all-time favorite song. Hoy, kalisod. Daghan kay kong favorite. Wait lang. Hulo, muna nan. Thanks. If you believe in yourself enough and know what you want, you're gonna make it happen. Make it happen. Yeah. And if you get on your knees and pray to the Lord, He's gonna make it happen. Make it happen. Yes. Last one, Jack. Unsay imong advice sa mga tao nga sige gihapon gukod sa tao nga kusog mo dagan? I
Ayaw na. Manataan na. Dili na. Move on. Dagan kay tao, nganong mugukod man jud nga na may nagukod pud nimo or Roger. diba? Ayaw Lingi mo isad ka sa magukod. likod. No? Lingi isa, di ba, Malaya? Yes, bakit na ang doon sa kilid. Sa liyo, anak. Thank you kayo, Malaya and Jacky. Go ahead and invite all of our viewers sa mga ganap sa inyong life. How can they follow you, your content? Malaya, would you like to start? Yes, please again stream The One. Pwede niyo madunggan sa Spotify, sa iTunes, sa Amazon, and also sa YouTube and on my Facebook page na upload ang lyric video. And also please follow me on my social media accounts at Hi Malaya and subscribe to my YouTube channel, Hi Malaya. Thank you. Jack? So ako ang Facebook page, Jacky Chang Official. Sa Instagram, Jacky Chang Official gihapon. If gusto mo nakoy Jacky Chang personal. If gusto mo dito. And then, nakoy YouTube. Hopefully, mabutangan nag-video. So, Jacky Chang Official gihapon. So, tanan kay Jacky Chang Official. Diyan na siya. Thank you kayo, ladies, Malaya and Jacky. Again, go ahead and stream The One and Vega. And actually, doon na pa daghang umaabot ng mga kanta. We have another one from Insoy Ninyal, Aggressive Audio. Jerica also released her single, Downtown Disco. So, daghan gid kay tag mga local artists nga grabe ka-talented. And they need all of our support. So once again, I'd just like these two ladies to know how proud I am of them. And hopefully, you have been inspired by their story and their example. So to all of you who's watching this, daghan kaayong salamat. Continue to support our local artists. This has been Andrea Pateña-Matheu for Girl Talk.